kami tungkol sa nagkamo kahulong na tugalasan may tanong ko sa tatuan Sheikh Abdullah Abdurrahman dapat ako papuyag kami manang ugalianan pada tempat dapat dengan makmuran mujidan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bi ni'matin katsirah zahiratan wa batinah. Lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahjihi wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Thumma amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzil zalimin. Walladzina amanu wa amilus shalihat la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauliray dito mga kakasih sin Allah Ta'ala hatiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu ha kabiaksahan. Humatud na isab kami kanap pangadjian. Maun pahadarat sing kamu. Hari indiin na sadya inabutan sin suara ini. Lagi-lagi masih kita niyo pangadjian bunga sin pag-iman. Mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, in ganap pangadjian yatud na mo maun pahadarat sing kamu. Ayat kaapatan, paayat hikakaapatan tagdua Suratul A'raf. Di ayat ini mga kakasih sin Allah Ta'ala, pagpaanib sin Allah subhanahu wa ta'ala hasipat sangingi
sifat si manusia antara niya iwan sim pagkahiniya. Iwan sifat si manusia antara niya iwan sin Tuhan niya syangi. Ini karuwa yung pengajian na to di ayat ini. Yawaitan kita niyo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Di na to kaingatan in waktu mig kita niyo ringa dunya. Aw no waktu bagtatan aw pajaah. Aw no waktu biglaan lawong simbahasa simbata amasa natin. Mga anak po, aun dumatong, aun migdeng hamud adunya, mujrimin, walimin, waliyazu billah, daruha ka sila, anyaya sila. Dumatong sila, padlaw kana, biya dahad to. Anyaya sila, iban daruha ka sila. Ini katu pengajian na to di ayat ini. Kakuyakan ha mga bariman. Kakuyakan ha mga bariman usog iwan bariman babae. Ano yung kakuyakan yan? Wala sila piyahunitan sintuhan. Piyaluhay kanila ingkatan pakaradyaan nila pagdunya iwan pag-akhirat. May tayad to. Tatawangan sinallahu ta'ala ha mga ipon niya bariman. Dahil nga sabab yan, mga anak ka po. Bangkya paglari na to, yung tatawangan sinta o patauhan, tara na to. Labi, indayaw, sin tatawangan, sintuhan, antara sin kitanuiwan niya. Sabab kal na, way hublaw sing karayawan diya dunya yan ugara kato sintuhan. Aula-aula na haadlaw ka na kakal impaghula. Bang siya tao marayaw hasul ka. Waliyadu billah kakal impaghula niya laum kinaapinal ka jahannam bang inhinang niya mangi. Tengukan taniw mga anak ka po. Imparman sinallahu ta'ala. Innal ladzina kazzabu bi ayatina. Sa bunal tuud parman sinallahu ta'ala mga sila nang himuting ha ayat na mo. Unim maksud sin ayat yan. Nang himuting ha Quran iwan hadis. Mga sila nang himuting ha Quran. Amin piatulun maun pajunjungan alaihi salatu wassalam. Piang himuting nila yan. Sin napatarang na kanila. Wastakbaru anha. Iwan piagtakabur nila inhinang. Naghinang sila takabur. Wala sila naghinang takabur. Dua yung sifat sangingi. Kadyabu, way hundong di nga pagputingan. Wastakbaru damikyan. Di paglaulun magputing, di paglaulun magtakabur. Induwaro sayan. Paman sinallahu subhanahu wa ta'ala, la tupattahu lahum abwabus sama. Di ukawon sinallahu ta'ala illawang langit. Uy may tayad turi ukawon. Inhinang nila di marapataas. Hatiap-tiap adlaw isniniwan adlaw hamis. Tayad to, sabab sindo sa nila takabur. Sabab sindo sa nila putingan. Di umangkat pataas, la yarpa paukara sihi sibra. Di umangkat, deng hababawsin uniya hangasta. Apabila yaw ning pagtakabur,
apabila yaw ning pagputing, apabila yaw ning pagigil, apabila yaw ning pagjangki. Yadto mga tuan, hikaisen. Ini karwa, la tukbal adiyatuhum. Innuwaan nila rin tayo mga. Apabila yaw ning pagputing, apabila yaw ning pagtakabur, apabila yaw ning pagigil, apabila yaw ning pagjangki. Ini kato, la tupattahu li arwahihim abwabus sama. Inyawalihan nila riumangkat peta. Inyawalihan sintaw marayaw piilin sa taas-taas darajat. Inyawalihan sintaw mangi pisijin yari sa baba darajat. Mga anak po, tiang kisan yadto simbar iman usugiwan bar iman babae. Magkakunahan kita niyo tumangkis sa babuwihan banus pagputing hamasa na to ini. Waywihan banus pagtakabur hamasa na to ini. Hapagunahan sin Yahudi wan Nasara. Iwan sin miyagad kanila. Hipagtakabur nila ingat nila. Hipagtakabur nila yung pikilan nila. Hipagtakabur nila yung karayawan nila. Hipagtakabur nila in uno-uno na hawaran nila. Bukon biya simbar iman. Hipagsukur, hipanumtum pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Pakayun nila'y pagtaat. Pakayun nila'y pagibadat. Magad sila kaatulan. Magad sila kasabundalan. Mga anak ka po, kaunahan na to, nahamasan na to yun. Nalingog na yung mano siya. Unin kaya lingog kanila, hasabab sin namuting na sila patuhan, hasabab sin nagtakabo na sila patuhan, hasabab sin nagigil na sila pakaniya. La tupattahu lahum abwabus sama. Di matayma kanila. Inyawalihan nila, yari hababa. Inhinang nila, damikyan. Ingkatan, pakaradyaan, hinang nila. Di matayma, sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wala yadukhuluna al-jannah. Iwan, di sila makasudsulwa. La yadukhuluna al-jannah. Bihalin min al-ahwal. Di sila makasudsulwa. Mga anak ka po, naita yan. Di makasudsulwa. Hasabab sin pagtakabur. Hasabab sin pagputing. Hasabab sin pagigiliwang pagjangki. Makasud sadya sila sulwa. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sehingga makasud inunta palungag sin suku jawum pagtatahi. Laung sin bahasa milikan, impossible. Di makasudin unta pakusujawum. Na bang makasud na imbihad turagbus, yan pa sila makauno. Mga anak ka po, biya na sila simbiyaitaan, wayro untud. Di sila makasud sulga. Hasabab sin kahinang, hasabab sin kakahinang nila yaddo. Maita, giyanapan pa. Yabut sin Allah Ta'ala kaibanan ayat, innahu man yushrik billah, fakad harramallahu alayhi al-jannah, wa ma'wahu an-nar, wa ma lidh-dhalimina min ansar. Piyatarang na kanilangi na para kanila in magpaiingat, na para kanila in nagpapatarang, imingat na sila, timarang na kanila, aula-aula ni namasa na to ini. Sambil umaw, makahati sin haram.
Sambil kabus-kabus, makahati si mangi. Nabang makahatin umaw pa siya, makahating kabus-kabus, sing kabus dahil sa pa siya, biya din na yung tao tagaakal. Dahil nga sa babian, mga anak ka po, mag-uus-uus kita niyo. Paparakala kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggalan si Manu siya yung pagputing antara newan sin Tuhan niya. Tinggalan si Manu siya yung pamuting antara newan sin pagkahin niya. Tinggalan si Manu siya yung pagtakabur antara niya tudyo patuhan niya. Tinggalan si Manu siya in pagtakabur niya antara newan pagkahin niya. Tinggalan si Manu siya yung pag-igiliwang pagjangki. Na, uno yung sumunod hayat. Wa kajalika nazjil mujrimin. Parman sin Allah Ta'ala, wala kami ng laog kanila. Piyarahan na mo sila signal. Piyarahan na mo sila panyap. Piyaturan na mo sila pag-iingat. Ingkatan tanyaun. Piyarahan na mo kanila. Ampa sila rin mamuting. Ampa sila rin magtakabur. Ampa sila rin magigil. Ampa sila rin magjangki. Ampa sila di makatupa pinal ka jahannam. Nawang nila turi akarunim bihatu rabbus. Wa kadzalika nazil mujrimin. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala inhinang simbihan dagbus. Siksaun sila. Hasabab sin pagputing nila, hasabab sin pagtakabbo nila. Mga anak ka po, lilingon na to imbaran na to kawan tagupat ka jam. Bangway ra ka pamuting na to patuhan. Bangway runda ka pamuting na to papagkahi. Bangway runda ka takabo na to patuhan. Way runda ka takabo na to papagkahi. Way runda ka igil. Mujrimin yung pagtag kanila. Kriminal patuhan. Mga anak ka po, maulong ka to tanin Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan pa biya, bukalaw din dosa na to. Hakutika kita niyo mangayo na kaampunan. Indagbusin pangayo kapunan. Di na magputing, di na magtakabur, di na magigil, di na magjangki. Sa magkasilasan na, magtayon na pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang masi-masi pa, hinangon nila yung nasabot do sa yaddo. Lahum min jahannama mihad. Tiyatawaan sila nalka. Inhanig nila nalka kayo. Mayroon siya naghahanig kayo ri. Gaman yung kantil sintao, kantil hangin. Kantil kutsun, kansil tubig. Nayari ang biyay taday ni, inhanig niya. Lahum min jahannama mihad. Aun hanig nila pinalka jahannam, inhanig nila kayo. Bukon kayo dunya. In kayo dunya mapaso. Sa sobrang paso sing kayo pinalka jahannam. Mga anak ka po. Yung mga sahabat magtangis. Hindi magayas, magkatawa, magliki-liki. Bang masabot, sulugunin tao. Bang masabot, in lablab sinapinal ka jahannam. In sila magtangis, in sila masusa. Mainkan halawang pag-ibadat pa sila. Wa min fawqihim rawas. In pataas nila. Tututupan sila sing kayo. In hanig mo kayo. In kalibot mo kayo. In pataas mo, tututupan kayo sing kayo. Pasando nga kuno yan. Dahil nga sa babian, nang hindua ay bariman, kawantag upat ka dyan. Magpatilibon sila ring hasuliab. Dahil nga siksa sinapinal ka jahannam. Saan yung mga anak ka po? Lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim rawas.
Inhanig nila, kayo. Inkuliling nila, kayo. Tiututupan sila, sin, kayo. Napasando nga yan, uno yan. Tinapay. Ganto kaw halawon sin paghinangan tinapay yaw. Mga anak ka po, waliyadu billah. Uno yan, inhinang yan. Wa kadhalika najzi zalimin. Iniyan tutungbasan na mo mga sila anyaya. Tutungbasan sin Allah Ta'ala, hanay-nay kuriya sa kabayaan niya, ianyaya nila yung kabuhi nila, ianyaya nila yung kamatay nila, ianyaya nila yung nikmat, nianughara kanila sin Allah Ta'ala, wala nila piyakay paatulan kabayaan sin mahasud si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yadto mga anak ka po, insipat syangi. Ada po ni mga bariman, taihugin niyo mga anak ka po. Walladina amanu, ibanin mga sila. Hindi siyo sila yan. Amanu, nagparat saya sila. Iagad nila in salakan, iagad nila in atulan, simpagparat saya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hang kasalakan kita niwan sin nakauna, hang kasalakan da kita niyo si wanagi tungan, hang kasalakan da kita niyo pakaniya. Walladina amanu, amin mga sila, biyaugbukan nila, yamalan nila, inrukun iman unum, kauhaan tagupat kajam, doom iwan sinadlaw, wala nila liamuran sin pagputing, wala nila liamuran sin pagtakabur, wala nila liamuran sin pagigil iwan pagjangki, wa amilu salihat, yamalan nila in hinang marayaw paamalan sin Tuhan, bukun yamalan nila kabayaan nila. Firman sin Allah Ta'ala, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Inna sabbut duwayan aman iman, iwan sinhinang, wala na mo sila riya kiyaunitan. Bukun mahunit in mag-amal sin rukun iman unum. Bukun mahunit in magingat sin rukun iman unum. Kiyaunitan ng mga tao. Kiyahunitan. Namayta sila kiyahunitan, bukun haatulan. Matematik, bangkauri magad sing guideline, di mo masolve problem. Kapag mo iyaga din atulan, ikaw na yung sa ingat-ingat. Nakaunahinuan kita niyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, harukun iman unum, iwan harukun Islam 5. La nukallifu nafsan, parman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala na mo piyahunitan, mag-ingat sin rukun iman unum, wala na mo piyahunitan, mag-amal sin rukun iman unum, may ni kiyahunitan na, in wala da kiyahunitan bariman. Wala na mo sila piyahunitan haraakan. Wala na mo da sila piyahunitan halangan, haliangan. In wala da kiyahunitan bariman, may ta wala kiyahunitan, iagad nila'y natulan kabayaan sin Allah Ta'ala. Tanyo mga anak po, na uno pendieta, illa wus'aha laha, innama al-usri yusra. Bangaw lianggal mo kahunit, nag-training ka. Pag uusin training mo yan, huwag na mahunit, maluhay ka ta. Inwala pa ka nagjajaging, ingkatluan usok bato, amin at dungun mo sa Japunungon na ka. Nahinang mo man haatulan, ulang pakay mo, ingkatluan usok bato da nun. Inwala pa ka nagtitraining, in kay man mag-push up ka, hinglaon ka. Nag-training man ka, iagad mo man inatulan ha mag-push up. Ha magdakan, iagad mo man inatulan, kaya luhayan na ka. May kanta o iban tao. Allah Ta'ala janji niya kay mo. Ampin Allah Ta'ala rin magpamaruwa janji. Uning janji si Tuhan, yuridullahu
bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. In kabayaan sin Allah Ta'ala kato, bang hinangdi kita kaunita. Na may takaw kaunitan, wala mo yagad ng kabayaan sin Tuhan, pikilan mo iniyagad mo, akal mo iniyagad mo, lakujangang mo iniyagad mo, wala mo piagad kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, simbiyaway taan kaw, siya in nagdaak, siya rin magpaluhay, siya rin maganughara kay mo sing katantan, kagugunahan mo, kabuhi mo, iwan na kamatay mo. Ulaika ashabul jannah. Na yung mga sila miyara daatulan. Paluhayon sin Allah Ta'ala. Na sila yan, susulgaon. Hum mukhalladuna fiha. Pagkakalun sila sintuhan, hakarayawan, temporary na hindi hadunya. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Amuyad to mga anak po. In makakuyag. Kagunahan na to, amasa na to ini. In amalan na to, amalan simbar iman, tangkisan na to in nasabot. Sangi sipat. Dahil nga sabab yan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, iagad man si mga tao Makkah, iban tao Madina. In, piyasampay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, way pakukus nila, way uno nila, way pagkaon nila, irang in Makkah. Napasampay nila in pag-agama. Sambil yariri matong katutan. Naimasay ni mga anak po. Di na maambating panyap, di maambating pagkaon, di maambating sambil halambay, di akiunitan. Sambil siya akiunitan. Maita, sabab wala doon kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na, sumabot kita niyo hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbu. In tau taga iman mabuntun. In manusia usog na kababain ka. Taga iman hatul. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu iman. Di muntulin iman. Sinhang katawring kato, tani usog na kaywang babaeng. Hatta yastaqima kalbu. Bang di muntulin pangatayan niya. Bang muntulin pag-iman niya, suway muntulin atay niya. Iman mo na ampa atay. Bang muntul na in atay haba pasalansin pag-iman. Hinikarwa muntul. La yastaqimu kalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dumayawin atay. Unimatisin dumayawin atay. Di siya mamuting, di siya magtakabur, di siya mangigil, way tuputan sin igil, way tuputan sin jangki, way tuputan sin takabur, way tuputan sin nasabot yad tumay, way tuputan mangi. Diddani la yajtami'ani fi qalbil mu'min. Dua nagaato. Di manjari mahambuok haatay simbar iman. Uno yan. Imanun wa kufrun. Tauhidun wa syirkun. Di manjari aun pag-iman mo, aun kakupur, aun kasirik. Di hambuk sadya. Dihan mga tuwan. Na. Di muntulin atay mo. Hingga muntulin suara mo. Iman mo na. Pagdayaw sin iman, di mayawin atay. Pagdayaw sin atay, di mayawin dila. Amuyanin ambal simbar iman usugi pambar iman bagay.
Magkakunahan kita niyo mga anak ka po, muro liwan siningod. Sabab nakalayo na kita niyo pilang gatos katahon na. Kaya nga sabab yan, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hipagbiin ko kaniyo. Bangin ipagbiin ko kanini bugbukan niyo, di kamu malaong, di da kamu manglaong, kamu na intaw marayaw. Kalakan sin pag-iman yun siya. Kalakan sin pagparayaw atay yun siya. Salakan sin ipagparayaw sin dila yun siya. Wala yadkhulu rajulul jannata, di makasud surga inamu kusog yan. Mang masabot na inusog, danim babae. Man la ya'manu jaruhu bawaikahu, di makasud surga. Inhang katauring kanyo, bang impang daig niya, di niya kabaitaan sing kamumulahan. Bang impang daig niya, di niya lasahon. Tayan mga Tuhan. Unuin hati niya yadto. Intao marayaw yung pag-iman. Intao mabuntol yung pag-iman. Intao mabuntol yung pangatayan. Intao mabuntol yung suara, maaddata pang daig. Na innaiga masanato ini pangaddatan. Bukon maaddatin ama mag-anak. Bukon maaddatin ina mag-anak. Bukon na maaddatin anak magmaas. Sin piadura sin Allahu Ta'ala hanabi, ipapahindo yung pag-iman, iwansin pangaddatan. Indalawa hamasa nato ini, pangaddatan. Ang patiukila sin junjungan alayhi salatu wassalam, mabugat timbangon. Mabugating karayawan niya, askalu pi mizanil abdi yawmal qiyamah, ahsanuhum khuluqa. Amo na mga sila sa rayaw-rayaw pangaddatan, may ta sa rayaw-rayaw, iagad nila yung pangaddatan, hindu sin Allahu Ta'ala panabi niya. Magkakunahan kita niyo mga anak po. Mabugat at timbangan, intaw taga pangaddatan, tao, waisin niya sa timbangon biyasin, intaw marayaw addat. Malun layan fad. Biya sin tao, mataud sin, di pagkakabusan sin. Ang pamisan biya din in taud sin mo, kabusun da kao. In tao marayaw addat. Mabugat at timbangan, masuok siya patuhan, masuok siya panabi, kalasahan siya sin tao. Tao marayaw, malasawra ka niya. Tao mangis, mayngkan tao mangi, malasara ka niya. Hasabab sindayaw pangaddatan niya. Amuad to mga anak po. Na, uno pendeta kato taniyo, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, aun dahing mga hadis niya, biyeta kato taniyo, in bariman, in pangatayan niya, biya pangatayan manuk-manuk. May tayo biya pangatayan manuk-manuk. Wayron manuk-manuk magpuputing. Wayron manuk-manuk abuhan. Bangaon manuk namuting hinduan sintaw. Bangaon manuk nagabu hinduan sintag manuk. Inatay simbar iman, biya atay manuk-manuk. Tahirun. Bariun. Tahirun. Way takabbur. Way pagigil. Way pagjangki.
Ayan mga tuan. Na. Dahil nga sa babiyadtuin Rasul sallallahu alaihi wasallam, naasubo siya. Unin pangasubukan niya, Ya Rasulallah, Qultu ya Rasulallah, Man khairun nas? Man khairun nasi inda Allah, fid dunya wal akhirah. Ya Rasulallah, mangasubo ako kaymo. Hisiu inta umarayaw, yari hadunya tujuh patuhan, iban hadlaw ka na marayaw. Makapasulwa siya. Imbiyahe ni Ragbo, si papalag katutan. Sa uwirulong naglag. Bari iman din naglag. Ba't aun suntuan nila? Sabab piyagkakakaran nila ing kabuhi panipo. Aula-aula masa na ni bigla mapatay. Giyatusan, iibuhan. Ayan, nagdarako na inhula dakula. Bang kamulong na mag-abu-abu kamo. Tibakon na mo kamo sin-automik ba, maubos kamong kahula kamo. Impag-abu sin tao. Kusog nila in biyabagbukan. In kusog sin Allah Ta'ala, in kawasa sin Tuhan, wiroon na. Bari iman da kumani magsabot. Na. Qultu ya Rasulallah, man khairun nas? Mga subo ako kayo mulong na ya Rasulallah, hisyu imarayaw. Qala sallallahu alaihi wasallam, atqahum lirab. Amo na yung mga tao, nagtutuhan marayaw pa nagpapanjari kaniya. Maingat siya magtuhan. May ta siya maingat. Ihagad na yung kabayaan sintuhan niya. May ta, amin nagpapanjari kaniya. Amin nagpakaun kaniya. Amin nagpainom kaniya. Libre katanta. At kahum liram. Hinang niya indaakan, nakabayaan sin nagdaak. Tiyang kisan niya inliangan. Bang muhinang yung karayawan. Pasanyangon ko sintuhan. Bang mo tiyang kisa niliangan, pasanyang unda kaw sintuhan. Pangasuha man ito'y mga tao nagmaksiat. Si manyang nakaulong sin pagmaksiat mo. Uno-uno na maksiat, asubuha siya. Bro, laong pila taon na ko nagmaksiat. Si manyang kaw. Di siyahan makawita si manyang. Asubuha man ito'y tao mag-ibadat. Inibaita kay mo, imbiyaita sintuhan, ininibang mo hinangun, pasanyangun kaw, hadun niya sambil padlaw akhirat. Bukon dari nga pikilan niya, bukon dari nga ingat niya, inibaita niya, parang sintuhan, iwan hadis sinabi. Na, mga anak ka po, magkakunahan kita niyo. Uno pa yung beta sinabi, mapuas sinyad to. Inta umarayaw riya dunya, marayaw siya patuhan, iwan marayaw siya papagkahiniya, aw saluhum lirrahim, amin tao manog pati simpag kasilasa. Pamasuok ka niya, paunod-ugat niya, papagkahiniya. Aw saluhum din niya pagbugto ng pagkasilasa. Nagbugto na mga tuwa na masana tuwin. Magtiyao, nagbugto na. Magtay anak, nagbugto na. Magkampong, nagbugto na. Imbari man, di niya bugtoon. Bugtoon na sing kampong niya, simbakay niya, sing katantaan, inseri. Pangayon niya patuhan. Panghinduhaan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab piyagkakahagaran niya, ing kabayaan sin Allah ta'ala. Piyagkakahagaran niya, ing kudrat iradat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magkakunahan kita niyo simingod kanila.
Tiyo pa'y mano siya masa nila. Tiyo pa'y magkampung. Masa na to yun, namamati magkampung. Magkakunahan kita niyo pakusukun. Mataod panyap na to'y pagpakusog. Ay, ninirurungog kami madtupa. Dukayng hula. Aun kimi kita, aun di murungog. Sila nakaunaway. Sa kadtuon pa ba? Pialuhay kita niyo hamasa na to ini. Ini kato. Imiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nang asubo tao marayaw patuhan. Iwan tao marayaw pagkahiniya. Amuruhum bil ma'ruf. Amin magdaak di aki pamarayaw. Bukulong si masa na to ini. Pakisama system. Akad na bakalong niya. Di magparayaw-rayaw na kita niyo. Mga tuwan. Kaya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniwang kumangi ni manusia. Hari na kau magad kanila mangi. Doon na kau isa-isa mo. Impahala sin ibadat mo isa-isa mo. 50. Kay man pahala. Nabangkaw limamud kanila. Way kay mo kay man. Mga anak ka po, magkakunahan kita niyo. Amuruhum bil ma'ruf. Ilong muri daw mungog. Way problema. Bang man kau nakabaita. Bukon kau na maita nagpahit. Bukon kau na maita magmasakir. Bukon sa ando kaylo. Rahma, ulong kanila. Ulong mo kayo mo, iban ulong mo kanila. Bukol lang mo. Napirit na isimod kumari, pansipak. Ayaw. Rasul sallallahu alaihi wasallam diaitaan sa sintuhan, wa ma alayka illal bala. Insuko-suko mo sadya, magbayta sin pera na mo kayo mo. Dami kiyaning kita niyo murul, magbayta sadya. Nagawa, kakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na ininapusan, wa anhahum anil munkar. Mangdaat pamarayaw, iwan panglang painang mangi. Nangay marayaw, tangkisim mangi. Natubtob na rin to, mga nakapo, murah-murahan. Bangmayan kita niyo, mataayo nakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw kita niyo mutas, tumaayon. Pataalukon na to, inatay na to, impikilan na to, ingkabayaan na to. Pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala tawfiqa wassadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulina fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala